Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwasohoye raporo bwama busohora uko umwaka utashe ku bihugu bitandukanye vyo kw'isi ku bijanye n'agateka ka muntu n'Uburundi n'u Rwanda birimwo. Ku bihugu vyompi raporo itunga urutoki inzego zishinzwe umutekano zihohotera abantu zirenze ku mategeko. Iradoma urutoki Leta y'u Rwanda mu kuvuga ko inzego zishinzwe umutekano arizo ubwazo zihonyora uburenganzira bwa muntu. Umumenyeshamakuru wacu Temistokle Mutijima nivyo adushikiriza. Ni raporo ngarukamwaka iyi minisiteri ikora hagamijwe kugaragaza uko ibihugu byo hirya no hino ku isi bihagaze ku bijyanye n'iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu. Iyo kuri uyu wa gatatu ikaba irebana n'ibikorwa byabaye mu mwaka w'2021. Ku byerekeye u Rwanda, raporo ndende y'amapaji asaga 50 iragaruka ku ngingo zitandukanye zirimo iyubahirizwa ry'ubusugire bwa muntu, iyubahirizwa ry'ubwisanzure rusange bw'abaturage, umudendezo wo kugira uruhare mu bikorwa bya politiki, ruswa no kudakorera mu mucyo mu nzego za leta. Iragaruka kandi kuho leta ihagaze ku birebana n'amaperereza mpuzamahanga ku bikorwa bihungabanya uburenganzira bwa muntu, ivangura n'ihohoterwa rikorerwa mu miryango ndetse n'uburenganzira bw'abakozi. Muri rusange, muri ibi byose uko ari 7, raporo iragaragaza ko mu mwaka w'2021 mu Rwanda hagaragaye inenge zitari nke. Nko ku birebana n'iyubahirizwa ry'ubusugire bwa muntu, iyi raporo iravuga ko hari abantu benshi bagiye bicwa n'igipolisi, bikavugwa ko barwanyaga inzego zije kubata muri yombi cyangwa se bashatse gutoroka nyuma yo gutabwa muri yombi. Aha hagatanga urugero rw'amakuru yamenyekanye ko mu kwezi kwa 4 kwa 2021 abapolisi bishe abantu 5 bari bafungiye mu kasho mu karere ka Kirehe mu burasirazuba bw'u Rwanda. Ibisobanuro byatanzwe n'inzego z'umutekano ku iyicwa ry'abo bantu nuko bashakaga gutoroka. Nyuma yaho mu kwezi kwa 8 naho raporo igaragaza ko i Rwamagana naho ho mu burasirazuba hari umusore wishwe, bikavugwa ko yari yarenze ku mabwiriza yo kwirinda COVID-19 akarwanya abaje kumuta muri yombi. Aho hose iyi raporo ikavuga ko nta raporo yashyizwe hanze ku byavuye mu maperereza yakozwe kuri ubwo bwicanyi. Muri iki gice cy'iyubahirizwa ry'ubusugire bwa muntu kandi, iyi raporo iributsa ko Leta y'u Rwanda itigeze itangaza birambuye ibyavuye mu bizamini byakorewe ku murambo w'umuhanzi rurangiranwa Kizito Mihigo waguye mu kasho mu kwa 2 kwa 2020 bikaza gutangazwa ko yiyahuye. Iyi raporo iranatunga agatoki Leta ku kudakurikirana ngo hakorwe amaperereza ahagije ku mfu zo mu mwaka wari wabanje z'abatavuga rumwe n'ubutegetsi nka Anselme Mutuyimana wari umuyoboke w'ishyaka FDU inkingi ritarandikwa mu Rwanda. Ku birebana n'ababurirwa irengero naho, iyi raporo irarondora amazina y'abantu na n'ubu imiryango yabo itazi aho baherereye, Leta ikaba itarabasha gusoza amaperereza ku byerekeranye n'aho baba bararengeye. Abo barimo umusizi Bahati Innocent waburiwe irengero mu kwa 2 kwa 2021, hakabamo n'abayoboke b'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi nka Venant Abayisenga, Eugene Ndereyimana na Boniface Twagirimana. Uretse igipolisi cy'u Rwanda gishyirwa mu majwi kandi, iyi raporo iranatunga agatoki urwego rw'igisirikare. Iravuga ko haba hari abantu batawe muri yombi n'abashinzwe iperereza rya gisirikare bakekwaho kutavuga rumwe n'ubutegetsi, bagafungirwa ahantu hatazwi, bagakubitwa, bagakorerwa n'ibindi bikorwa by'ubugome bibatesha agaciro hagamijwe kubakuramo amakuru. Iyo raporo ikavuga ko imwe mu miryango ikorera imbere mu gihugu ivuga ko nta bwigenge n'ubushobozi abakozi ba Leta bafite bwo gukora iperereza ku bikorwa bihungabanya uburenganzira bwa muntu bikorwa n'urwego rw'umutekano, birimo n'irigiswa ry'abantu. Ku birebana n'iyicarubozo n'ibindi bikorwa cyangwa ibihano bitesha agaciro ikiremwa muntu, iyi raporo ivuga ko nubwo itegeko nshinga ry'u Rwanda ribuza bene ibyo bikorwa, yewe n'amategeko ahana agateganya igihano kiri hagati y'imyaka 20 na 25 kuhamwe n'ibyo byaha bijyanye n'iyicarubozo. Mu mwaka wose iyi raporo yakozwemo nta muntu n'umwe wigeze aregwa iki cyaha. Nyamara ku rundi ruhande, raporo ivuga ko hagiye hagaragara amakuru ko hari abafungwa bahohoterwa muri bene ubwo buryo bikozwe n'igipolisi, igisirikare n'abakozi b'urwego rw'igihugu rushinzwe ubutasi. Iyi raporo igatanga urugero rwa Paul Rusesabagina uba ufungiye mu Rwanda nyuma yo gukatirwa igifungo cy'imyaka 25, aho yavuze ko mu minsi ye ya mbere mu kasho yapfutswe ibitambaro mu maso akanakubitwa. Iyi raporo ikavuga ko mu kumukatira ntaho urukiko rwigeze rugaragaza ko rwakoze iperereza kuri ibyo birego. Undi iyi raporo ivuga ko yaba yaravuze kuri iri hohoterwa ni Aimable Karasira wamenyekanye ku muyoboro wa YouTube yisukura imbona. Ubafunzwe akurikiranweho ibyaha bifitanye isano no gupfobya jenoside no kwigwizaho imitungo mu buryo butemewe. Uyu raporo ivuga ko yagaragaje ko abacungagereza bagiye bamukubita mbere yo kugezwa imbere y'urukiko. Nyamara ko urukiko rwamaganiye kuri ibyo avuga, ruvuga ko nta bimenyetso bifatika agaragaza, ariko rutagaragaza intambwe rwaba rwarateye mu guperereza ku byo avuga. Abandi iyi raporo itunga agatoki ko bagaragaye mu bikorwa byo guhohotera abaturage ni abakozi b'urwego rushinzwe kunganira uturere mu bikorwa by'umutekano bazwi nka ba DASSO.
Abo raporo ivuga ko bagiye bagaragara kenshi mu bikorwa byo gukubita abaturage. Kuri ba daso, raporo ivuga ko henshi hagiye hakorwa amaperereza bagakurikiranwa, ariko ko hagiye hagaragara igisa nko kudahana mu gihe bene iri hohoterwa babaga bavugwaho kurikorera utavuga rumwe n'ubutegetsi. Ku birebana n'ifatwa n'ifungwa rinyuranyije n'amategeko naho, iyi raporo ivuga ko iki cyahindutse nk'igikoresho ku banenze ubutegetsi cyangwa bo mu mashyaka atavuga rumwe nabwo. Aha raporo itanga urugero ku munyamakuru Niyonsenga Dieudonné wakatiwe gufungwa imyaka 7 ndetse bwa mbere agahamwa icyaha kitari mu mategeko. Urubanza rwe rukaba rwaraje nyuma y'inkuru yagiye akora zishyira mu majwi ibikorwa byo guhohotera abaturage bikorwa n'inzego z'umutekano mu gihe cya COVID-19. Kuri iyi ngingo kandi, raporo ya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Amerika ivuga ko imiryango itegamiye kuri leta ikorera imbere mu gihugu yagiye itangaza ko hari abantu bagiye batabwa muri yombi bakekwaho gukorana n'imitwe y'inyeshyamba irwanya ubutegetsi, bagafungirwa ahantu hatazwi mu buryo bubi igihe kirekire ntibanagezwe imbere y'ubutabera. Mu bikorwa bihungabanya uburenganzira bwa muntu iyi raporo igarukaho kandi harimo ishimutwa n'iyicwa ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bikorewe ku butaka bw'ibihugu by'amahanga. Amazina agaruka cyane muri iyi raporo harimo n'irya Cassien Ntamuhanga. Raporo ivuga ko kuva mu kwezi kwa gatanu kwa 2021 yaburiwe irengero aho yashakishaga ubuhunzi muri Mozambique kugeza na n'ubu. Leta y'u Rwanda akaba ari ishyirwa mu majwi nyuma yaho yari yatorokeye gereza mu mwaka wa 2017. Bikavugwa ko nubwo abamufashe bari bambaye impuzankano y'igipolisi cya Mozambique, ariko harimo abavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Ku birebana n'umudendezo wo kugira uruhare mu bikorwa bya politiki naho, raporo ya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Amerika ivuga ko nubwo itegeko nshinga ry'u Rwanda ribitangira uburenganzira kuri buri mwenegihugu, kuba leta itorohera ishingwa ry'amashyaka atavuga rumwe nayo ndetse ikanatoteza abayinenga bituma ubwo burenganzira buri hasi cyane mu gihugu. Ku bijyanye na ruswa no kudakorera mu mucyo mu nzego za leta, iyi raporo ishima ko hari amategeko yo kutihanganira ruswa ndetse ko leta yagiye iperereza ku byaha bya ruswa hakagira abatabwa muri yombi barimo abapolisi n'abakozi mu nzego z'ubutegetsi bwite bwa leta. Kugeza ubu hakaba hari ababihamijwe n'inkiko bagahanwa. Aha raporo itanga urugero ku bapolisi bagera ku 146 birukanywe mu kwa 9 kwa 2021 ku mpamvu zifitanye isano na ruswa. Ku birebana n'aho leta ihagaze ku birebana n'amaperereza mpuzamahanga ku bikorwa bihungabanya uburenganzira bwa muntu, raporo ivuga ko rimwe na rimwe leta y'u Rwanda yemera gukorana n'imiryango mpuzamahanga mu maperereza. Gusa ikavuga ko iyo hasohotse raporo itagaragaza neza ubutegetsi, leta ivuga ko nta kuri kurimo kandi bogamye. Tukiri mu Rwanda, Bishop John Rucahana wo mu ishengero ry'Abangilikani avuga ko abanyamadini n'amashengero bagifise akazi gakomeye ko kubandanya kunga abanyarwanda. Ni mu kiganiro cihariye Rucahana ari mu kiruhuko c'izabukuru yahaye Ijwi rya Amerika mu gihe ejo u Rwanda rwasoje ibikorwa byo kwibuka ku nshuro ya 28 Jenoside yakorewe Abatutsi. Ni kuri mikro ya mugenzi wacu Eric Bagirubusa. Ubumwe n'ubwiyunge ntabwo ari ikintu uvuga mu rwego rwa bya bindi mujya mukora byo mwita mu Kinyarwanda ngo n'ugutekinika. No, n'ubuzima. Ni conviction. Ni ukuvugurura imyumvire y'ubuzima. Kasi ibyo gusa ni ukugira ngo abanyarwanda noneho bahure bagire ubumwe bashobore kugira icyerekezo bajyamo bijyanemo, u Rwanda ruzagira agaciro, abanyarwanda bagira agaciro. Ikindi gikomeye cyane tutajya tunareba ni ukumenya aba bana mubyara mwebwe mukiri bato, abajya barakuze murangana, aba bana banyu muzabaraga iki? Muzabaraga igihugu kimeze gite? Ntabwo tugomba kuraga abana bacu ibintu mu Kinyarwanda byita bireremba, biri mu kirere. Tugomba kubaraga ubuzima nyabwo, ubuzima bufatika, tukabaraga igihugu gifatika. Iyo tuvuga imbaraga z'igihugu ni bene cyo batemana amaguru, bene cyo batabana, bene cyo batiringirana, bene cyo bishishana, bene cyo ntabwo bacyubaka. Abanyamadini rwose barakora umurimo mwiza cyane, ndabashimira, ariko haracyari umurimo muremure. Ubwo reka dusubire ku cyegeranyo giheruka cyakozwe mukiri mu nama y'ubutegetsi ya komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge. Kirya cyegeranyo cyagaragaje ko abanyarwanda biyunze kuri 92.5%. Aho ngaho uruhare rw'amadini wararubonaga cyane gute? Nk'uko maze kukubwira, nararubonaga kuko namwe mwabibonye, barababwiye hari isanamitima rikorwa mu madini, hari inyigisho zikorwa mu madini, hari programs zikorwa. Nanjye ubwanjye nkiri hano muri diocese ya Shyira nubatse ishuri rya Sunrise School
shyiramo abana bacitse ku icumu, shyiramo n'abandi bana babaye imfubyi kubera ibindi byateye, ndabahuza kugira ngo bubake igihugu. Ni ukuvuga ntabwo ari ubumwe n'ubwiyunge, ntabwo nk'uko nakubwiye, tureke kubirebera mu magambo, tubirebere mu ngiro n'ubuzima. Ubu ngubu uyu munsi wa none abo bana bize hano, ubu ni ba engineer, ni ba lawyers, n'abandi n'abantu bari muri fonction z'igihugu, barakora mu mirimo hirya no hino, abandi bari mu bihugu by'amahanga, ariko bari mu mubano w'ubunyarwanda kuko twabarize dutyo. Ni ukuvuga rero abanyamadini barakora, kandi ibyo nakubwiye ntabwo tugomba kurebera ubumwe n'ubwiyunge mu mibare gusa. Biriya turabikora kugira ngo abantu bashobore kumva aho abanyarwanda bageze kuri 90 n'ibindi ku ijana, ariko hariho n'umunyarwanda uvuga ati birananiye, biracyangoye, ariko nicyo cyiza. Nicyo gituma nkubwira ngo icyo abanyarwanda bavuga bifuza n'icyo babona gikwiriye ni ubumwe n'ubwiyunge 90 ku ijana n'ibindi birenga. Ariko umenye ngo n'abandi basigaye 5 ku ijana mu myaka 3 n'itanu, abanyamadini badahagurutse ngo nabo babafashe, baroga igihugu. Kandi uburozi bukora kuruta icyiza. Ikibi kikwira vuba kuruta icyiza. Sinzi niba ukimenya. Ni ukuvuga abanyamadini baracyafite umurimo ukomeye. Ubundi umunyarwanda igezweho niyo tugomba kuba twigisha. Umuntu wese w'umunyarwanda akibonamo ubunyarwanda kuruta uko yibonamo ubuhutu n'ubututsi. Kuko ubututsi si ntibukiri uburebure gusa, ubututsi si amazuru, ubututsi n'ubuhutu si ibyo, ikiriho ni ubunyarwanda. Ibyo ntibikigira isoko, ntacyo bitumariye nk'abanyarwanda. Ariko agaciro k'umunyarwanda n'ubunyarwanda nicyo twari dukwiye kuba dukorera promotion. Icyo nacyo abanyamadini bagomba guhaguruka bagasapotinga, nubwo batagomba kureka bwa bumwe n'ubwiyunge kuko bugikenewe gukorwa. Urabona nk'ubu par exemple, abanyamadini barakwiye kuba bahaguruka kureba aba bantu bagiye gufungurwa kuva muri za gereza, tubateguye dute kujya mu miryango yahindutse itakiri nka yindi basize. Ubu abanyarwanda n'abanyarwandakazi, umunyarwandakazi ushobora kuza ngo mubwire ngo nyoza ibirenge, ngo tega akaguru ngo nyoze ikirenge. Umunyarwandakazi uyu munsi ngo nyoze ikirenge, acyoza ariko agishatse, ariko suko umutegetse ngo nyoze ibirenge kuko ari umugore wamukoye. Ibyo byarahindutse. Abo bantu murabategura mute? Bamwe bagiye kuva muri gereza, turabategura dute nk'abanyamadini, turabategura dute nka sosiyete nyarwanda. Aba bandi bagiye kubakira, imiryango bagiye kuzamo, murayitegura mute ngo bakire b'abantu babigishe? Kuko culture yarahindutse, imyumvire yarahindutse. Iyabo muri gereza ishobora kuba itarahindutse cyane. So ni ukuvuga rero umurimo w'abanyamadini ku bumwe n'ubwiyunge nibyo mbabwira uracyaremereye. Bishop, ariko tukiraho kugeza na n'ubu mu banyarwanda hari abadashobora gushyingirana bishingiye ku kibazo cy'amoko. Aho ngaho ku ruhare rw'amadini bishobora kuba imwe mu nzira zasubiza inyuma intambwe imaze guterwa ku bumwe n'ubwiyunge. Ahubwo uvuga ngo ushobora kubangamira iterambere no gusubira inyuma, ko ni ukuvuga ubumwe n'ubwiyunge dushimira Imana aho bugeze, dushimira ababigizemo uruhare aho bugeze. Ibyo gushakana kw'abahutu n'abatutsi ntibitangiye ubu ngubu ngo birasubira inyuma, ahubwo birabangamira iterambere ry'ubumwe n'ubwiyunge. Abana bakundanye ukanga kubashyingira ngo kuko umwe ari umuhutu undi ari iki, undi ari umututsi. Iyo ubangamiye ubwa bumwe n'ubwiyunge urabukumira ukabubuza gukwira. Bishop Genura cyane urakoze cyane.